Ini kita di Jalan Perintis, pas di depan Polda Sulawesi Selatan. Kita akan telusuri di sampingnya, masuk sampai di GOR. Ini request dari salah satu yang berkomentar. Jadi terima kasih yang sudah request. Jadi terima kasih buat teman yang sudah request atas nama Ilham Bagas. Ini baru saya bisa buatkan videonya. Saya akan telusuri daerah GOR dan sekitarnya sampai di Pacerakang. Oke, jadi ini kita pas belok di samping kantor Polda. Ini kita masuk di Jalan Daeng Ramang. Dan buat teman-teman yang belum saya buatkan videonya, harap sabar dan menunggu, karena pasti kalau ada waktu saya buatkan. Kebetulan saya ke daerah sini, jadi saya sempatkan buat di daerah GOR. Dan ini suasananya di samping Polda. Ini sekarang sudah pukul 2 siang. Lagi pada pulang anak sekolah. Itu SMP Negeri 32 Makassar.
got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know. Kita coba dulu masuk di Bumi Sudiang Raya. Oke, kita lanjut. Tadi ini jalan utama menuju Gor Sudiang. Ini kita sekarang belok kanan, kita masuk di jalan Pajayang. Pajayang. Ini ada SMA Keberkatan Olahraga Sulsel. Di sampingnya itu ada rumah sakit otak dan jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Dan di depan kita sudah lihat itu Gor Sudiang. Ini pas di depan area Gor Sudiang. Ini pagarnya ini dipenuhi baleho. Kita tidak bisa lihat masuk. Ini di depannya Gor Sudiang ini hampir penjual semua. Ini paling ramai kalau bulan puasa. Jadi ini suasana di jalan Pajayang. Ini
juga tidak terlalu macet. Nah, jadi nanti sampai di ujung ini kita nanti masuk di jalan Pacerakang. Nanti kita telusuri Pacerakang sedikit, kemudian kita masuk di jalan Manuruki Daya sesuai request. Jadi nanti kita akan mutar dan kembali lagi di jalan ini, di jalan Pajayang. Ini ada Politeknik eksklusif. Saya tidak tahu ini apa. Kampusnya Politeknik eksklusif. Oke, ini kita sudah di tembusan daerah Pacerakang Daya. Ini kalau mau ke Perintis kita terus baru belok kanan, karena ini belok kanan sini tidak bisa, jalur tanda larang. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
I'm about to fade away. Cause every time I wake up I Ini jalan yang menuju Manurut Hidayah. Ini jalan Birwaraya. Kita telusuri dulu request dari Ilham Bagas yang minta juga di daerah Manurut Hidayah. Ini sekarang kita di Poros Manurut Hidayah. Kita tembus kembali ke Jalan Pajayang yang dekat Gor. Jadi saya juga keliling daerah sini, harus menggunakan Google Maps karena saya juga tidak pernah ke daerah sini. Jadi terima kasih juga buat yang request. Ini juga termasuk mengantarkan saya untuk jalan-jalan di Kota Makassar. Walaupun dari kecil sampai sekarang saya tinggal di Kota Makassar, tapi tidak semua juga kita lewati. Kebetulan dari request ini saya juga bisa jalan-jalan ke daerah bawah, daerah sini. Sini juga kondisi jalan lumayan bagus, wilayah-wilayah yang saya lewati di sini rata-rata aspal atau jalan beton. Sekarang pukul 2 lewat 18. Ini belum terlalu macet.
Kita sudah dapat jalan Pajahian di depan ini. Kalau kita ke kanan itu kembali ke Gor. Jadi kita belok kiri. Ini pas tembus di depan perumahan Ratu Pesona Mas. Oke, jadi terima kasih yang sudah request videonya daerah Gor Sudiang sampai ke Pacarakang dan Jalan Manurung Hidayah. Terima kasih sudah telah request. Mohon maaf karena terlambat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gitu?